Mr. Steyer. Predsjedniče, podržavam ovo izvješće kolege Winklera zbog toga što smo u ovom domu više puta govorili da veća ulaganja u istraživanje i razvoj je nužan za novi val ekonomskog rasta, ali isto tako da je potrebno točno vidjeti u što će se uložiti, da vidimo koje su komparativne prednosti svake države članice, svake regije i zato je dobro što se u ovom izvješću naglašava da svaka regija mora izraditi svoju posebnu strategiju, isto tako da se moraju i nacionalne strategije izraditi kako bi se učinkovitije koristila sredstva iz Europske unije, iz europskih fondova. Međutim, želio bih naglasiti i upozoriti da ova pametna specijalizacija i korištenje inače tog izraza pametnog korištenja fondova ne bi trebao biti alibi za manje ulaganja u istraživanje i razvoj. Mi još nismo postigli naš cilj od 3% BDP-a, tu zaostajemo za Amerikom, za Kinom, za Japanom i to mora i dalje biti naš cilj. Hvala. Mr. President, Mr. Commissioner. Pentru prima dată, pentru perioada de programare 2014-2020, statele membre sunt obligate să elaboreze o strategie de cercetare și inovare pentru a sprijini capacitatea de inovare regională și pentru a